biang mantu itu nenek teman. Bayam menegan masih turu bae. Sungkan mangan sungkan turu. Likelingan ning apa-apae. Duwe mantu pantar kuan. Suka tak pegataken. Jaitun kembang kuning. Beragetun balik ka maning. Jati ngarang jati sawit. Wangai garang duit. Edan-edan kekaratan. Bagian edan kulasi sampai duit kesaratan. Anak kita sampai nyungkel malet ngingoni wong wadon. Sampeyan wong wadon pegawaiane kaya kono tek cuntrak kita. Ndang ngapain? Kayak tangga batu rumahnya bagus-bagusan, mobil duwe, umur duwe. Kuan gue mangan turu bae. Arepan ngune gerak napa? Duwe mantu kayak konon. Aku laka si mantu kayak kita makani manuk, makani ayam, makani pitik, kulaka. Laka sih kayak kita ku, tapi mertuane, Lelengaan mantu waya mene durung tangi. Kari mangan turu bae. Mulane gak dari anak kita wis. Pujaring kono bae, pujaring wong tua. Dan sapian wis arep tak pegataken bae anak kita ku. Lancang. Dikane kawar mantu nyapu ora keton. Mantune beres-beres omah masak ketona masak. Sing ketonku salahe, bae salahe terus. Sing keton salahe. Beres-beres omah masak ketona masak. Masuk ketona. Bakal ketonku lagi gelelengan, ku keton lagi main HP, keton tapi bakal lagi beres-beres umah mah, dubiang, masa ketona masa Tumak tang iki yang kecang amut. Mangliwat kecang rumpang. Tali ngoreng liwat kecang. Gua apa de mantu ora nyumbang pegawaiane wong tuwa. Nyan wong tua itu ku sego mangan mantu. Kari gue enak mangan turu bae. Kita harus lebih badan bang de mantu kayak konanku. mantu yang gombal masa ketona kinki. Padahal gombal bersih kabeh ku kenang siapa bakal beli kenang mantu. Masa ketona masa Kita tenimbang mangan kiong oleh mantu pegawaiane brenak kira-kira. Bagian orang mangan keripik cekar wangi. Itu jali. Yes. Dia mangan kerupuk cekar wangi keripik. Anak ian tenimbang karo yang mantu ni kan pegawaiane kiong di Jogoti. Napi gue ngopen di bang tua di kaya konon dia kan di jalan gawaan mana harus balik nangkos asal gawang kenya kalau terus cekar wangi enak. Sang dagang keripik neng pinggir jalan dulu ngarane pamiskan dari mangan dia kayak anak mantu blenak bagian orang mangan keripik man miskan neng pinggir jalan dulu cekar wangi mantu ngepel ya masa katonnya aku bakal misalnya lagi turu kakaton semene kita aku nyapu ngepel ngumba piring tapi masa ketona wis sing dikatoni ku sing blesak-blesak kayak bae tapi bakal wis gelelengan ki jauh menit wis gelelengan nyapu durung kok tangga batur latar bersih-bersihan kabeh sira aja mbae luara dipakan-pakani sesak pakani pitike ruwe turu bae ku rezekiku beli tekae bisa turu tekae sing rezekiku royang nyapu piring bersih jogan bersih lho umur wis dipel sira beli kiyang-kiyang acan arepan gua apa uripe uripe arep ngapa sira arepan bener ta beli bunuh aja aku bunuh orang ketan kabeh ku bunuh bebis lah pakai ini bebis bantu lah mana
kita beli bakal tali tak mandiri, tali tak singkiraan. Apa? Kini aja banget tak lu lagi. Ayo. Iya. Besok mantu tangga saya beberes nyapung liwat. Jangan apa arimi anak mantu kita karim badog bae. Mulane sakian suwe cara anggap. Umain kanggap serik-serikan mantu kita masih jakor bae turu. Blingeling makaya. Dadi laman makanan arep nang kene arep beli lah sakarepe bae. Wong tua semene untuk apa kae belanja apa ruru dewek. Sire kanggo apa? Mantu-mantuku. Nggo turu-turuan bae. Ora wis beli arep patek terima sire sakejan ke. Enak mangani kerupuk sekar wangi. Tak umpet nang gede. Kan yang bilang di badog ngeraini lah. Bagian orang raini nyingkir mana sakejan. Ada nih kene kajanan apa sirae. Bikin sampai enak beli kejagan ya ada ngeli kan beli arep mesira. Tak pangani nang madayak kayak. Tuh yang mbak piring ya orang keton. Mana sih di kandak-kandak akene, sing ora bener di kandak-kandak nang. Padahal mah kita kuning kene aku yang mbak piring, ngepel, nyapu, masak, bagiannya masaknya sangit gak? Masak, bagiannya nyapunya beli bersih gak nyapu. Kehadiran teman, dua mertua. Ker. Mendi pada mendikin ke ayam ker yam. Man beli ge. Wis tak udah kenang ke.